चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर श्रीवेणुगोपाल कृष्णमन्दिर चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर श्रीवेणुगोपाल कृष्णमन्दिर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्राक अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्राक श्रीवरदेन्द्रतीर्थ प्रतिष्ठितमूर्ति अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्राक श्रीवरदेन्द्रतीर्थ प्रतिष्ठितमूर्ति चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर श्रीवेणुगोपाल कृष्णमन्दिर चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर श्रीवेणुगोपाल कृष्ण स्वामिकः श्रीवेणुगोपाल कृष्ण स्वामिकः सहस्रकलशा अभिषेकुदेवाकः श्रीवेणुगोपाल कृष्ण स्वामिकः सहस्रकलशा अभिषेकुदेवाकः श्रीसंयमीन्द्रतीर्थ दिव्यहस्तानि श्रीसंयमीन्द्रतीर्थ दिव्यहस्तानि कुम्भाभिषेकुतो पुण्यतीर्थानि चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर श्रीवेणुगोपाल कृष्णमन्दिर चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर कलशार्पण केल्या महाजनानि कलशार्पण केल्या महाजनानि श्रीकृष्ण स्वामीले भक्तजनानि कलशार्पण केल्या महाजनानि श्रीकृष्ण स्वामीले भक्तजनानि विद्वद्वैदिक अर्चकवृन्दानि विद्वद्वैदिक अर्चकवृन्दानि कुम्भाभिषेको वेदसूक्तमन्त्राणि विद्वद्वैदिक अर्चकवृन्दानि कुम्भाभिषेको वेदसूक्तमन्त्राणि चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर श्रीवेणुगोपाल कृष्णमन्दिर चोन्नतगावान्तु पावनमन्दिर हवनादिपूजन मूर्तिचैतन्याक हवनादिपूजन मूर्तिचैतन्याक आराधना नित्य
श्रीकृष्णप्रीतिकहवनादिपूजन मूर्तिचैतन्याक आराधना नित्य श्रीकृष्णप्रीतिक अनुग्रहितये भगवद्दर्शन अनुग्रहितये भगवद्दर्शन अभिलाषपूर्ण भक्तसञ्जनाङ्क अनुग्रहितये भगवद्दर्शन अभिलाषपूर्ण भक्तसज्जनाङ्क चोनत गावान्तो पावन मंदिर चोनत गावान्तो पावन मंदिर श्री वेणुगोपाल कृष्ण मंदिर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्राक श्रीवरतेन्द्रतीर्थ प्रतिष्ठित मूर्ति चोनत गावान्तो पावन मंदिर श्री वेणुगोपाल कृष्ण मंदिर चोनत गावान्तो पावन मंदिर।